paya tu makun rei ku manai tegare alena manasu masasa masaring mata babale mata babale jadi gafar de tu gaga makun rei nak manana de gaga magi bale nang makun rei ta kuma marebo ku mananai takona ajena siba takona jarina lari mana menre madapu ku temuna na mega makun rei Acara selanjutnya nasihat pernikahan dan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Gurunda Al-Ustaz Haji Fatahuddin Rauf SAG dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ahallan nikah wa harrama zina wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun sadaqallahul azim wa balaga rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu pada tamaki tatudang rilalana baruga mamasik-masikna Muhammad Gafar engkan itu Bu Pak Tudang boleh di keluargana boting orwaneweng melo adang pengi lauri sinina idin ke hadere baik boleh mabela boleh macawe terutama pengantarana boti makun reye engkai boleh di Pasir Putih dari makuan naro Ibu tama kita tuda Bu ajak kamana matu engka terjadi kuilalana ye baru gaweng de nasi cocok tersedih perasaan na cipta tiga ya sama kadang dan si cocok nasang biasa aja ya aku jauh kakak boting dan aku tuda mondri tuli tuda tengah asana tuli tuda yolo kak mana pakui batu da mondri iya dampak Ibu makum itu batena kasih belok pasukui tapi lo ni agak makum itu batu na jadi memang engka aman aku ya sekna rome jangiro karopo no kita malampe-lampe ya kamana kama batesi kolo iya kadang pengen Ibu di dagi makuto kamana mamata sifue nasaba anu mamata mitu nasu iya mangu amani aga nasaba abi meto yawana ya dari makuan naro angka mana titi kaderana aga tadang pengen Ibu itu aja itu na titi mata ande suali nih ini Ibu dah Bapak justru itulah angka amma deh nasi cocok perasaan seding atita itu lima susah seding atita mapak kue mana ke mapak kue aja nasaba ya robu terjadi kulalan na ye gawe de itu nih akate iya de nih akate memang teman-teman nama boti burane maku mah dibatein lo pasuku kasih agak nasana nasaba alena boting orwane Bu perlu tisagi di pengantara boting makun reye dek ni gagah bapak na kasih mak nama nih jadi dari makuan naro iya nih jadi maku mah itu batein melo pasuku tapi mula taala basuku jadi engkama na kekurangan teruntu aja tafalesu ya korado Pasir Putih wadimwa taala lesu kuna rabi matu jambatana Solo abian di korok iya nasaba magi nasaba makakuangi padelona oti Bu Pak padelona oti masih ditundrun nih asana betona sirina keluarga na boti burane sirina to keluarga na boti makun reye cek di mana siri ya doi jadi dari makun na ro idi mitu deto gaga wadi palete cerita kekurangan nak ko tawe sagadina idi mitong kay buraha dere jadi iya na ro madane law kasi tomatona boting yewe orwanewe na sabak magay maku man bate na melo pasukui na kya de gaga gau suku becu igaw na te becu to ceritana malopo igaw na te malopo to ceritana ini hadirin sinanjama Bapak dan Ibu anaki Gafar Muhammad Gafar urang korong Baima Gafar anaki Gafar uhilla lakum lailatas siyam anak betona uhilla lakum halala itu anak engke mampun rengke di samping kanata halala nih betona deui nagagawa di sangkaki iya cuma ya boleh ku si guru si memang na bendre kali kartu kuning mana kartu merah bapak aja cuma kolo pada itu nasa teriro bombang nih ya senge bombang
pura menre pura nono bombangi petona pura ki masusa ku beneta pura ki manyamang ya pura ki manyamang jadi engarang ya naang yaitu kutongan libinengan nama aku tu aja na tengkaling ada saliweng petona martang docilin na pana asana temutta pana docilin na laketa iya petona kama nang kapuraki maka nama mapaku aja nasaba biasa tu tahu mapaku tu lomi tu mita ki masolang lomi mita ki masolang jadi gafar baja sengaja nak ka amana SMS kapan kita cerai istri tak saya siap menjadi istri kedua aja lalu aja lalu nasaba magai mega tu lo masolangi maka kuan memang anak ta martang ya ratu na kamana baja sengaja tama aku HP ta SMS dek martang sudah kita pengantin kayak sudah maka kemana aja nasi semi masih tak beseng ya kok kasih persoalan na wijek masih tak beseng sikit supaya jadi kakak nasanya si poncokan pak kata ngato tu je to matua ina ma jatuh matua itu ha ya nang kami to ha persoalan anak na basana kong kanile sugafar magina de gaga andrimo martang onawan di bapak anu ma na ripa ka panden aja poka we akonyong abiangi benemu ya sufa bene ko baja aja lah no sabak magai mawata tu apa murfe meng makutoro anata martang kamani leso magina de gaga parta anu natang daka onan di bapak nawata abiangi laki mena sufa laki ko baja aja lah na de tu nawat di bapak koro sama magai mawatang apa murfe meng jadi rona pade lona tu bombange pengadilan bawang nang lo kano mega mau pamakun ritaja kak aja lah lo nak jala lo sabak mage mega to tu burane memang fakor lena sabak nasang lena magarta magarta mau pak mega mau pamakun ritaja kak aja mangku to burak makun rena cantik begini masih banyak yang nunggu aja lah lo nak jadi itu bapak itu nak jadi bawang martang iya tuh nak wanita itu set samping kiri tak sabarat tuh nak wah pada banyak bali-bali nama berisi di ribut maka ini iya tapi kabar baju sengadina aku tite manana martang sama kobawan nih pakai tuh burane kunita di benena manari macam mak rombeto siapa nak beneta nah itu makun reto alena masesa alena manasu alena masering alena matunubale matababa alena tarung si badak kenanre napa mak bisa venne biasa tu makun reku mapakuro biasa masola-sola ke bolan nasung aga na bapak ya cauna ya bapak makre magin di cauna kade cauna manca jibene kade de cauna ti manasuk mapakur makre maga memang nadak kenanre bamu taroki si baulu bale magin apa kro angkato tamunam Irona tamuiwi agak toje bu ku tunu kamboje tu malapa itu napi pasar canggor ajan asal nana dreman la ber sopeng subhanallah na de metu je na bibi na rendre meto bi dari na kata ni temun nama tu hamai aro loki matu ECD kalalo yang rasa apa aku tahu mira matu mapalong ya iya nih cuma ya miro bawa ye tahu nak kafar ya itu bawa ye tahu nak alamat kadana matu iya tuh nak ya tapi anak tagafar kan itu nak dare kadare nak koro patilah jadi normal kadade iya mana nah betul ero padare sade bola aku sade boleh mak dare betul na de penasiaga na pego matto ibanne lari si mendre bola manasu juga jadi megamin andre daripada na pego ya padare sade bolero padangka kau betul na yang senge padangka kau tanya meton rosalo ita kare meton rosalo kuma kadate vale kuro to data lari itu dang makanya itu lupu anak oleh itu biasa lari sih jase deka kata zaman-zaman nah jadi nih biasa kata tuh apa koro nasawa waktu na tuh mompo ulah wengi aku bombana makasih nih zaman-zaman aku kampung nah halala nih nabi lari sini lo bombana deka kata zaman-zaman nah ya kura bombana sisa nang kelesu itanya ini nih ya engkau di lesu cawi mau kura dong kelesu magaga tuh ulah wengi nasa alhamdulillah makanya mage nasang siaga talolong nasa ye apa kilo 2 kaca makanya tuh bi negara ada tuh lolong nasa de apa kilo alalanga 2 kaca wenung jauh imalala nasang makanya boleh nasang kakak lesu nasang aro anu ku nasa beneku sila ada bama nasang
we bureng cici nasang lebih 10 cici we bureng nasang desi segala na pake se di mana nasang ondro ceku nasang de kalau na pake wa biasa nu jambang nge we ku cara na pake bene na cici jambang mine bu ya iya nah ini hadirin sidang jadi ngarang nak kafar iya na tuba kare baja sengaja na oleh amma ni magata sana wa itu makun rei ku manai tegere alena manasu masasa masaring mata babale mata nubale jadi kafar de itu gaga makundre nak manana de gaga magi bale nang kamakundre ta kuma marebo kuma nanai takona aje na siba takona jarina lari manu mendre madapu ko temuna na mega makundre apa ko tu amagi bo pa apa biasa witan makna mapakoro maka magi wah ko turun ni pusana pura ni masasa na apa manasu na apa masu masari na apa mapelsi ku turu pusana tu mapel makundre ni bagacece wa ko pasari tawam aja ina jadi batin nama itu cuma kundre itu nak batin nama kundre jadi baca sengaja nak aja lalu tapak-tapaku beneta memang anak tamartang itu bawa nak si baka tahu ki anak si baka lebih ki risesena ale bine ngata nigi mak kundre si baka tahu si baka lebih maka si batin nama kada kulakena insyaallah dalik si mana tawa nama boleh baka singena kak gafar wadika pajokan ini anu kak gafar maka situ kenapa corona maka situ tu yang kadang menituna yang anu mabela gafar mabela tapi naruntu imakun raya maka dia mage ya ku maka ada kasih aja yang kadingan kenapa naseng itu kan kasilengan keluarga nasi keluarga lakena kasih aja naseng itangan aja cak biruna itangan cak biruna itu nasa benene anu itangan cak kiruna lah ilaha illallah yang ngerangin martang cawa-cawa tuh dia martang iya yang ngerangin martang iya kami emang tuh martang kuta tanga ika gafar tetap langsung kita beru nah aja lalu tak apa-apa ada buronco sar cuke tentang tak mau kasih bolok nggak panjang lah kami emang tuh makun dari apa korong iya tapi dia kagak kue dia tuh aku pasir putih kubi wajo ngarangin apa gitu jadi isengin bapakku tuh resesena ale binenge iya memang martang ina rona rubaja nak sengadina martang siaga na puliangat kina laketa sukana tuh martang alawina S2 tanah ya senge S2 syukur na sabara siaga na puliangki gafar ilana tasulangi suka na tuh tasukuru kana makanya sukuru ka gafar kana mapuliang katanya nih ya silada mapalong agar tuh nak maka silada tuh mapak itu sukuru na sabara jadi kami tuh makundre sukuru dari sabara gafar kata makundre sabara di sini sukuru tapi kata makundre kana punai dan sukuru tuh kita sabara tuh nih ini naron akada tuh agak antri guruta ya kumuruntu makundre deka sukuru kana deka sabara kana aja lalu kasih mau abinyangi aja tuh musalai tapi apa saya lalu makanya magi deka sukuru kana deka sabara kana kata ngato tuh makundre bapak itu nak payment terakhir nata jika sana martang baca sengadina aja lalu dibandingkan ilake atau si balake na tahu pak kaya makundre uruntu alena je nasoro lake na bapak na lokano je bapak na agar anak-anak yang anu nasang malolo muru na lo mana kala nasero kana otoni ko dia magago to mo bapak na apa lo ko bapak na anu to ko wante kasi rubene na full si makana sa benena lo si jokum maraya nasang mama kasi meto bi anu na lake na tawe manu meto mo lake na tawe manu meto mo lake na tawe agar paku to ka je bapak na anu to ka je bapak na anu to ka bapak na napa na jalo lampe lah kan iko bapak na si pengetam itu sadis siala betul kumpanya menyamak maka relake na mana kan ini dan kumpanya menyamak kau na vetu ni anakmu nasa nga lida dek kumpanya menyamak tak katong-katong tu makon dari bapak korong kita ni butuh batina katong tu makon dari bapak korong dinasa dek kumpanya menyamak kulake na boleh ni pemanero yero na lain yero katong tu makon dari boleh ni ibatiwi ku makalake na kasi ibu cerita ki cedek tong makare katong tu makon dari ya mau corona rom nama deka na TV bulan laki na padahal pula ni pendek maka na deka ko runtu ya burane bu ta ko na tilola kulino mega na kampo yo ke deka ko burane runtu akong kadina alena jolo melo pendek maka to li benene jolo endre no mana lono master mana wadi kamu si lo benene anu wadi amma ko si lo yano wadi amma ko pada to benene agar batina mapalo to kasi ye kuyewa majama na papare je tene cupang jadi mama tidak ada apa supasu batina makdar batina makdaru agar season na mana padahal bu kali jolo padahal nomor seti waji emendre Mekah burane jolo
nomor 2 mi makun reye aro nomor 2 mi makun reye tapi sisan naburan yang kali ngelake na pakurule sunaseng katongan na di kulona joko mastor naruntuk manihalake na lono tanewe tete rodi naro namo di kanto bapak hai teko lolo naseng lo kajo ke mama mastor makade ustase naseng wen kelima carame wani nomor 2 i makun reye nomor seti burane tapaga mana itna site manilake ne rodi alam itu di naseng coba ban lo ko beta kami ndre makah iya apa jolo mendre makah itu mutu di joko botingi ko la ilaha illallah ya minalo mendre makah pati joko botinge sisana boleh Mekah wah nemu dia undangannya joko katok mata rutu dayolo lima pabi apa mage foto buronco naliku Mekah lima pabi ku no si lima wajuna tak pernah bendre sih nampak lima pabi lima pita foto buronco sisan nama kada bang anu bunda goen ini kalau joko mangantara ngatsuni karo oto masadiwa dipega mataru de gacho yolo masu na mataru na kata nero oto innova hei ke oto innova jalo na kamendre ikutannya haji wah sisan na burma pakroban no toy leso sendiri itu dapat denenge tigoran itawe masuk lo kan mana serba lari ini butanya ke haji ya ini matoto nama kerajaan kamendre ikutannya haji na dia boleh makaya walari nih mau jadi kan jauh ke maparola ini hadiri sedanya aja naro letu ima pakro masa pajaloro teh gaga masa pajang ngasar ade gaga mengeribi masih tak biasa tawe ini muter sapi sana sejapa le ono to di sana iseng le suwi de gaga makare lakena dendre puta aja ko mana takala ko mawangi-wangi taman me kabarai desa gaga na jama PR na si lakena mata andre sona apa pasating aji baru loro asara mengeribi sa subuh de ga sampaja na bigau aji age rebu aji boting ini tuh jadi di rumah ko naro ngarangin na sabat iya tuh kutufuran anak boting apa kutu riseseta gafar pakasingin miru bawana anu halala eta bandrengan ibineta aja lalo na dita bandrengan anu halala kuliah halala enak nasabak mage makasih sutu dasar agama ta paemang risesena nata ieu martang ngarangin kewajiban kula kita palayanangi kula kita loki no tanewe lo hormisiki kula kita tapandre wila kita tudaki madariwi aja tabalin ke bana pata salai mapan recoke sanne itu iya nasa katoma kun biasa semua mau ustaz takune ati mapan recoki maka ka magi langsung boleh naik apa bana pusalai iya nah diri sidanya apa gitu nak itu risisena lebih deng jika bar ngarangi tanggung jawab tanah suruh masam pajak beneta kulina sampajang ini tuh kewajiban itu kewajiban martang ngaratu tanggung jawab sena urwanita na insyaallah si bupura pak kajusero pak kubur pak pasarang selesai wana bapak dan ibu nasabawon ini mari kita baca doa mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ilampir ngumuruna anak tangke itu dan bersandingnya dua itipa kang pintuna pamasi pintuna barakai pintuna bapenya mange amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma tawil amarana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa wassi arzakana wa ila khairi qaribana wa anis syarri abaidina wa qadi wajana fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir amin amin ya rabbal alamin anata igasana martang matu ponnina sebelum tidur kasih tau dulu Kak Gafar sebelum kita tidur menyanyi gitu dulu baru kita laksanakan kali apa deh nyata kali dengar mungkin saya mau nyanyi Kak Gafar cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita Kak Gafar mana cangkul tak pakai mie cangkul tak kita bekerja bersama-sama tapi kurangnya mohon dimaafkan kalau bila terkosada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Gurunda semoga bisa menjadi bekal bagi kedua mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan berakhirnya acara kita pada siang hari ini maka berakhirlah pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini dengan mengajak para hadirin dan hadirat mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.